झलक शर्फी श्रीवल्ली तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kumno perlok baru hagan ke video kaba mentah teh kalong ke video ga mek bah dengan lek dance in public hama keruat dengan don bad festival mentah teh iru ilawana jakrem sane sama keruat teh kameraman jangaru ide festival teh ngakwa ban ajing kublai sibun festival teh to perlok ya share mapi subscribe channel jonga teh napreng jopi ki bampat ya subscribe ya ka channel jong festival semua bah ya subscribe ya katu ka button ka barong so em to penlong ya katu barong gre mo तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी Ay, mat yang atas sorong baik tan yang ngangen penjaguan. Hey, mat yang atas sorong ba tan yang ngangen penjaguan celuk yang apa depan para lokadu dia mat yang atas sorong ba tan yang ngangen penjaguan celuk yang apa depan para lokadu dia makelat si gede odal makelat kelat betot asalat makelat si gede odal makelat kelat betot asalat Jan xem a cháu đen đã ta ma ngã đas ngầu băng. Tuh, rinyo. Jan xem a cháu đen ngata ma da sobang. Yang ngaka ai xem ngata ma lan arang. Dale sky kano wadang hap sendengang. Ya jan xem a cháu đen Ka jan xem sobrang. Somen kon la ngadin tuai hawe lang bunga salam pong ban sa ya ju benjanam ban tere kaji melung yang terbaru ajanyi kalau ani dan siukan ya jong cabran Jangan kau dan kata ada sobang yang aisem kata malalan antarang tandalakan kano wadang hak sendangan ya jangan kacau deh kajan sem program oh ya jangan kacau deh kajan sem program. A few moments later. Teh perlok ngatara pila itu ka video ka bang shot nga hayo makruat teh ngan ditu IP nomor ba beleng klaim shot bharah nong stun nomor ba bun pelat ba itu teh hangnya pat teh ta bun baba itu festival ru por lek kameraman ru suka kumne teh ulat lek rante ta perlok tes ngobha bane share kan ka video share ki parlok jong pi pen viral bet no parlok nga request pi ba wa ba ya pi ba pen viral kan video jong ate kawiru ba udon u para jong u bapa mumu kan ka video ga ba penting pi te une u para jong aru udan in public hariyo makrot ba nanong stone u confident ba te u para jong aru u kham legend banyanga te parlok ngakwa pi ba pen subscribe ka channel jong u ma te to perlok ma ngin sai kenduk biang ha kan next video.